Makwerhu ndamxeweta hi vito ra matimba ra hosi ni muponisi wa hina Yesu Kreste kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Loyi a mi xewetaka i tatana X Mgabini wa xifunda xa Soxanguve ehansi ka Presbytery ya North East. Nda mi rhamba namuntlha eka siku ra ti 1 ta April ku va hi ya nghena swin'we eka rito ra vuntlhanu hi ku landza lama nkombo Yesu Kreste a ma vuleke exihambanweni. Rito va makwerhu hi ta ri kuma eka evangeli hi ku ya hi Yohane hi hlaya kona aka chapter 19 verse 28. The Gospel according to St. John, reading chapter 19 verse 28. Zita ri hlaya hi Xitsonga. Ta kufa ka Yesu. Yesu hi ku tiva leswaku swilo hinkwaswo swi hetisekile. Aku ndzi ni torha ku ri ku hetisisa matsalwa. Leri vamakwerhu hi rona rito ra hosi Xikwembu. Hosi a yi ri katekise sweswi ni la ku nga heriki. Amen. Ai khongeleni. Hosi rito ra wena ri hlayiwile. Vana va ku yingisile Xikwembu xa hina kusuka ka timhewa hinkwato ta misava. Vulavula sweswi n'winyi wa nga mina na ndhawu wako. Amen. Va makwerhu, laha namuntlha hi hlayeke kona rito ra Xikwembu, it is a continuation ya laha Yesu Kriste a ri ku rileni. A huwelela hi rito lerikulu ku ri na munyama. A ku Eloi, Eloi, lama sabakatana. Leswaku Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini? Laha vamakwerhu a vulavulaka u hetisisa matsalwa lama ya nga tsariwa eka testamente ya khale. Loko hi hlaya eka Psalma 69 verse 21, hi ta swi vona leswaku namuntlha matsalwa lama ma hetiseka hikokwalaho ka ku vambiwa ka Yesu Kreste. Nhlokomhaka leyi ndzi lavaka ku va hi famba hi yona nyamuntlha hi leswaku ndzi ni torha. Vamakwerhu, vo tala ha ti vutisa leswaku torha leri Kreste a ri na rona hi rihi. Van'wana they assumed leswaku u lava ntsuvi. Van'wana they assumed leswaku u lava mati. Kambe torha leri vamakwerhu a ri nga enetekisiwe hi leswi a va swi ehleketa vanhu lava va nga dyondza kahle va pfulapfula matsalwa ya testamente leyintshwa. Va vula swona leswaku torha leri vamakwerhu a hi rona leri a va ri hleketa lava a va ri laha hansi exihambanweni kumbe Mayuda. Torha leri Kriste a ri na rona hi leswaku a lava ku vona misava leyi hanyaka ka yona yi suka evubihini. Ha ri torha ra ku vona misava leyi hanyaka eka yona ri suka evudyoheni. A ri torha ra ku vona misava leyi ri ri na reconciliation. Ha ri torha vamakwerhu ra ku vona misava leyi ri ri na justice. A ri torha vamakwerhu ra ku vona misava yi hlangana yi va united. Hina namuntlha hina matorha lama hambanaka na leri Kreste Yesu a ri na rona. Van'wana matorha ya hina ya ku hleva. Van'wana matorha ya hina ya ku endla leswo biha loko ri xile. Van'wana matorha ya hina vamakwerhu hi lero loko ri xile hi hleketa vudyoho ntsena. Van'wana va tlhe va vula va ku hina ha dyoha hikuva hi Sonto hi ta endla xikongelo xo tisola hosi yi ta hi rivalela.
Harona torha leri Kreste a ri na rona vamakwerhu. If we can come now and say, I'm thirsty to you. Vo tala va n'wina mi ta ehleketa leswaku u lava ku timula torha hi mati kumbe u lava ku timula torha hi swilo swa laha misaveni. EPCSA, the Evangelical Presbyterian Church. Ni torha. Kreste wa vula u ri ndzi ni torha. Torha leri vamakwerhu ri lava ku timuriwa hi vanhu lava sukaka va yima va vula swona leswaku wena hosi hina hi lava ku endla leswinene. Wena hosi hina we need to reconcile. Wena hosi hina hi lava ku fambela kule na rizondo. Hosi lava ku va na timbilu ta ku rivalela hi rona torha leri Yesu Kreste a ri na rona. Kereke namuntlha yi yimile vamakwerhu hikokwalaho ka xitsongwatsongwana xa COVID-19. Hi tikuma hi ri karhi hi hlangana virtually sweswi because of this disease. Mara vo tala va hina loko presidente a vulavula a hi ri na torha ra ku yingisa leswi hi lavaka swona. We have done away na ku yingisa leswi swi nga ta hi hanyisa. Van'wana a va lava ku twa presidente a nga va pfaleli ku timula torha ra vona ra misava. Vamakwerhu Kreste u ri ndzi ni torha. Kreste u ri ndzi ni torha. Torha leri vamakwerhu ri ta timuriwa ntsena hi vavanuna ni vavasati lava sukaka va yima loko va vona swiyimo swi tika. Va suka va yima va endla leswinene. Va suka va yima va swi rhulela eka Yesu. Va suka va yima vamakwerhu va endla leswi swi nga ta tisa ku cinca etikweni. Va suka va yima va endla leswi nga ta tisa ku cinca in the church of the Lord. Ndzi ni torha. Ndzi ni torha. Van'wana matorha ya hina ma hambanile we are aware. Van'wana matorha ya hina hi leswaku loko ri xile hina hi lava ku vona swilo swi ri karhi swi humelela kumbe hi lava ku vona vanhu va ri karhi va lova. Van'wana matorha ya hina i ku vona vamakhelwana va tlela va nga dyanga. Van'wana matorha ya hina i ku va hi ri na timbilu ta lunya. One person once told me, aku ka mina una torha ro ambala ximbalo xa kereke, una torha ro ambala ximbalo xa madodana hikuva a vona mina ni ambala ximbalo xa madodana at a very young age. But I told him kuri, or I asked him, why do you want to take the regalia of the church? He said, because I want to be like everyone in the church. That is a very, very wrong reason, vamakwerhu. Torha leri hi fanela ku va na rona i torha ra ku kuma salvation ya Kreste. I torha ra ku kuma salvation aka Xikwembu. Ku nga ri torha ra ku va hi ambala ximbalo hi tlhela hi xi thyakisa hi mintirho ya hina leyo biha. I ri Kreste ndzi ni torha. U ri Kreste ndzi ni torha. Torha leri van'wana hi nga na rona ha swi tiva vamakwerhu leswaku van'wana va na torha ra ku va rixa va ya va endla leswaku va fayetela vavasati kumbe va commit gender based violence. Ndzi ni torha. Khani mambo vamakwerhu aka lava nga na torha ra ku vona swilo loko swi hahluka va tisa ku cinca. Khani mambo vamakwerhu ra ku vona vanhu lava va nga na torha loko hi vona vanhu va swerile va nga ri na swakudya ndzi teka mali ya mina leyo hetelela ndi ya va xavela swakudya. Khani mambo vamakwerhu loko hi ri na torha ra ku pfuna vanhu lava va sweleke i ngi hosi yi nga hi katekisa yi hi pfuna ku hanya hi torha lerinene leri Xikwembu xi lavaka leswaku hi hanya hi rona. Amen.